Mu gihe ibihugu hafi ya byose ku isi ubu bifunze biturutse ku cyorezo cyugarije isi cya novel coronavirus cyangwa se covid-19, ibihugu byinshi byagiye bishyiraho igihe kiri hagati y'iminsi ya 14 cyangwa se 31 yo guhagarika ibikorwa byose bisanzwe, hagasigara ibikenewe cyangwa se bya bindi bisanzwe cyangwa se by'ingenzi kurusha ibindi. Iyi ni Pamakio TV, najya nkwibutse gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana inkuru zacu uko bwije uko bukeye ko tugenda tuzibagezaho. Ibi byakozwe mu rwego rwo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu, dore ko ari naho iyi virus yandurira ku buryo bwihuse. Kugeza ubu nubwo iki cyorezo cyatangiriye mu Bushinwa, ariko ubu ngubu nta kigihari, ahubwo bisa naho izingiro ryacyo risigaye ku mugabane w'Uburayi na Amerika, dore ko ariho hari umubare munini cyane w'abantu bamaze kwandura iyi ndwara ndetse n'abamaze kwitaba Imana. Ubutaliyani nk'igihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi nibwo bumaze gupfusha abantu benshi bitewe n'iki cyorezo, kuko hamaze gupfa abantu bangana n'ibihumbi 8,215 kugeza ku wa 27 z'uku kwa gatatu 2020. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hamaze kwandura abantu benshi, kuko hamaze kwandura abantu basaga 85,600. Muri rusange rero ku isi hose hamaze kwandura abantu bangana n'ibihumbi 537,880, ndetse hakaba hamaze gupfa n'abandi bangana n'ibihumbi 24,200. Nyuma y'ibi byose rero Leta y'Ubwongereza yahise yemeza cyangwa se yemeza yuko iki cyorezo kugeza ubu ngubu kiri ku rwego rukomeye kurusha uko babitekerezaga. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu bakuriye urwego rukuru rw'ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza, yatangaje ko abaturage b'icyo gihugu bashobora kumara amezi arenga 6 bataremererwa gusohoka, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze guhangana n'iki cyorezo kugeza gicitse burundu. Inkuru dukesha Daily Mail ivuga ko Dr. Jenny Harris wo muri Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko bateganya kumara igihe kinini batarakuraho ingamba zo gufungurira abantu mu ngo zabo. Ibi atangaza ko ahanini bituruka ku mpungenge z'uko iki cyorezo gishobora kugabanya umuvuduko, nyamara nyuma kikazagaruka bigatuma kihitana abantu batari bakeya. Uyu muganga akomeza avuga ko hari ibyago byinshi ko iki cyorezo gishobora kuba kibi cyane kurushaho muri ibi byumweru bibiri biri imbere, kugeza byibuze kuri Pasika. Hano kuvuga ku itariki ya 12 z'ukwa 4 cyangwa se muri Mata muri 2020. Akomeza kandi avuga ko nyuma y'ibyo byumweru bibiri hashobora kuzakurikiraho ibihe byiza, kuko we yemera ko iki cyorezo gishobora kuzaba gitangiye guca bugufi. Igihugu cy'Ubwongereza kiri gutangaza ibi mu gihe nacyo kiri mu byibasiwe cyane, dore ko kimaze gupfusha abantu bangana na 578, mu gihe abangana n'ibihumbi 11,658 aribo bamaze kwandura muri rusange. Ibihugu byinshi birimo n'u Rwanda byamaze gushyiraho ibihe bidasanzwe bisaba buri wese kuguma mu rugo, ndetse n'imirimo idakeneye cyane igahagarara. Ibi nibyo bita lockdown. Nyamara nubwo hagiye hatangazwa ibyo ngibyo ko bishobora kuba byamara iminsi 14, ariko nanone kuri ayo matangazo haba handitseho yuko icyo gihe gishobora kongerwa. Ikindi twabibutsa nuko ibihe bidasanzwe nk'ibi byamaze igihe kingana cyangwa se kijya kungana n'amezi 3 mu Bushinwa. Iyi ni Pamakio TV, komeza kudukurikira cyane ukora subscribe kandi
utwereka uduha n'ibitekerezo byawe kugira ngo tubone yuko mugenda mudukurikiye, bityo bijye bidutera kuhaje zo kugenda tubagezaho inkuru nk'izi zigiye zitandukanye kandi ziteye amatsiko. Ciao.